پاش 10 ساڵ شەڕ و ماڕەوێرانی سووریەکان هێشتا بەدەستی ڕژیم و هێزە هەرێمی و جیهانیەکانەوە دەناڵێنن و تا ئێستا هەر دانیشتنێک بۆ دەرواز بوون لەو قەیرانیە بە بنبەست گەیشتوون. بوو چێشخستنە سەر لایەنانێک لەوەی کە لە سوورە دەگوزارێ نەواف خەلیل بەڕێوەبەری ناوەندی کوردی بۆ لێکۆڵینەوەکان ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە شاری بۆ خۆم لە ئەڵمانیاوە لەگەڵماندایە. کاکە نەواف خۆش هاتنش بوو کورد کۆنەکشن ئەبە چەند ساڵی کە وڵاتیین سووری دەخەبەتن بۆ پێکانینە دەستورێکی نو بەدیتنەوە دەستورەکان و کریزە سووریا چارەسەر دەکات. دەم باش کاک جانیش بۆ تەوش بۆ هەموو تەماشەوانە وێکی دەستورە سووری نەدەینێ وێکی لە هەف بکیش بۆ دەستورێ دەینێ نها ئەف گروپên nav li xwe dikin hêzên opozîsyonê tiştekî cudatir ji rejîma desthilatdar rejîma dîktatorya Beşar Esed cudatir nabêjin. Tenê nakokiyeke şerreke kî bêhtir kî karibe desthilatdariyê bike ji bo re jî hemû civînê cunev çêdibin ana Sûrî dibêjin dibe civînê çûnû ger û kirîne û ji xwe re xelata ji xwe û malbatê xwe bikirin û beşek ji baş xwe دوري قال سوريين ندنافي قال يجدين ملت سوري سر انجام هذا سلطداريا بارتيا باس يا صار دودريج براستي بويركيه كي افسانوي ستوري دمبري همو هزي اولك هذه سري قبل الكرن لي مخابن دمكن دي بشتي بيشش ما بتايبت جروب الاسلام السياسي وبشتي جروب الاسلام راديكال وبشتي اجا داعش ونصره جروب ده روش الوز تذكر ايجن هاد بيجن امير وجه تاع سربكن حتى دو وقت المناء زوار بيجم انا البيشه رياض حجاب دم داوي درد كان بيش رياض حجاب حتى ده حصل ضد وازدا سرك وزيري رجيم بشار اسد وتشينه وتشوا شغل سوري البيش كيش باش كاكا نواف شما هاتانوها هيج كونفرانسن جنيف سركفتي نبويا جبر هردو علي لچار سري ناگرن و اي البيش هردو علي يجي ناخذ جار سري بي پیدا کرن هر یک جوا پروژه کوای نقشه کوای تین نلی گرینا جار سري کرن هر یک دخوازه اید ایریشی سري دبکه بچوب بکه رسوا بکه و جار سري تنه نه ای کواليسيون ائتلاف نه تنج بوي پیدا کرنا جار سري ای کواليسيون تین دبه مچاو بشاره سد سلاداری بدمه ام ببند سلادار و ای رژیم اشتن دبه مچاو و پوزیشن چوب بکن قلس بکن لاواز بکن و مانا در کینن بکیرن نچارن هر دو علی چارسلی نگرن هر دو علی لکویر کرن انا کوکینا برا سوریات گرن و هر دو علی جی گریداین علی نده سوریه رژیم سوریه نکار بریاری بستینه به روسیا و ایران و شکو پوزیشن يعني قال لك شوكتره تعليمات يعني بربرسك استخبارات التركي كارج اوبوزيون بيجي فيجر بني اشكل كاكا نواف ام دزانين كوميتي كدستوري 150 اندام هيا تشافا كرد كاري دبي كوميتي دا بلزيني و كاريغري خوهبي و باندورا خوهبي اگر بيتو يگرتي نبن كيف جاني كل بيجي مشتري دي ساجي بارفكرن بشكل رجيمين بشكل اوبوزيسيون بشكل جواتا سفيل اوجي غريداي رجيمين بشكل جواتا سفيل غريداي اوبوزيسيون كرد بتايبت اي خسري كردنا دفرا خسري روجاواي كردستاني بوكري سوري بريفت بن دي او تشتي ديرو كدوي قبلناكن خميني جي تودا بارتي ديمقراطي كردستان ايران تقول حتى قام سركبن وشاتيك ببن انا ما في كردا بچسبین دستوری بنگهیده تشتی سرکه دانستندنی دبن دناف پارتی پیانکه پارتی اکتان اجتماعی کردی و انا کسا او وکی دیجی پارتیا پیشورو پارتیا وحده جانه او گرک ببه انا کسا گنکه گرکی بهزی در بکرن داگو کرد آماده بن کردو پیکاته به دورا استراتیجی لسوریه و روجاوای کردستانی انا کرد و حوالبنده خواه بریفت بن و وکی دیار دبه هنکی گوهرتن دلوست اروپایی چید به هدی هشکرابونا دانستاندن زیارت و چون هاتن چید بن از باور دکم امریکی جو هلوست خوب گارین بر دورا بتنی چار زیدی 4-5 میلیون الوی دیجی حتی راده که امریکایی هی کرد و عرب و همو پیکاته بشوی که آزاد
لێ دژین بستان پێ عادی ئازادیا ناسنامە و عادی ئۆلیم نەکەویدە ئەو دەبەرە ئیدی کورد گەرەک حاضر بن گبێین سبە وەرن سەر جونێ ئیدی نەتەن مەسەد بێبەبریا خسەر و پرۆژەیە کورداژی ji bo pêşerojya Sûrî karin deyên sermasê. Eger Amerîka û Ewropî xwe bi dostî Kurdîn dizanın, bi 12,000 şehîd çima YPG, YPJ, PYD nûnerek ji vî komîteyê nîne? Baweriya me de heta kesekî ji Xweseriya Demokratîk li vê komîtê tune bû û li civînê Cûneyv tune bi tê wateya çareserî tune. Ana çareserî baweriya me du hinekî arostir bibe ji ber helwestê Serokê Amerîka Joe Biden li beramberî Putin û hinek encamê na Sûrî derkevin. Tune ji ber tiştê sereke heta niha naxwazin Tirkiye zêde hêrs bikin Tirkiye di hemû tiştê emberî Kurda de bihêrse yani gel Iraqê çêt bi girêdayê Kurda bihêrs dibe û wekî nimûne referanduma çêbû çawa Tirkiye her tişt kir ji bo têk bibe û dijminayî kir. Ji bo Tirkiye heta vê kelîtê lê dîsa bêjmin ber bi çareseriya mayînde herin ne Tirkiye û ne Ewropa kes nikare Kurd û hevalbendê xwe yê Rojavayê Kurdistanê Bakurê Sûrî ji dervî prosesa çareseriyê mayînde dur. Baş. Bes kaka Nevav, çawa rola Tirkiye, İran û Rûsya li Bakurê Rojhilatê Sûriye de dibînin? Bêgman Tirkiye hêzekî davêtkir û mirov kar bêje heta radeyekê êdî mîtîngeriye jî dike ji ber deverê dixwarîne cîn dîrokî talan dike demografiya cî dixwarîne ziman ferz dike êdî ne tenê dagirkeriyê wek erkê dagirkeriyê jî nake dagirker jî erkê wane û ez ne Kurd tenê dagirkere Parlemanê Almanî bê Tirkiye dagirkere û Human Rights Watch jî dibê dagirkere. êdî tim ew gefa gil ser Kurda û pêk hate êdî heye. 100,000 ji Efrînê koçber bûne, nêzîka 100,000 zêdî 100,000 serêkaniyê koçber bûne, tev jî bêşerm grûpên navê xwe dikin opozîsyon tên di devera serêkanî û deverê de projeya dikin. Tirkiye metirsiyek mezin e. İranê dijminê Kurda hemû perçayê rojhilat û deverê de lê hêza wê tune dikaribe êrîş û gefin mezin wek Tirkiye li ser Kurda bike ji ber meselê sînor wekî dî ji ber Amerîka û hevalbendê xwe li wê deverê. Nevav Xelîl بەڕێوەبەری ناوەندی کوردی بۆ لێکۆڵێنەوەکان کە لە شاری بۆ خۆم لە ئەڵمانیەوە لەگەڵماندا بوو گەلێک سپاس.